Ha? Gusto ka mo palit og silhig. Tagpila man na imong silhig? Tag 20 ra. Tag 20? Apa man naggikan? Dito sa bukid ya. Kinsa may nagbago sana? Ako ya. Ikaw nagbago sana? Wa man kay chinilas. Kuan man yung ko sinila si kapalit. Ah, wala kay kapalit og chinilas. Daplin sabi. Tagpila na imong silhig? Tag 20. Nahalinan na ka? Ako nahalinan. Wa pa ka nahalinan. Pila ra may pila man na tanan? Kuan karon niya sa sinta. Sa isinta na tanan. Nganong ikaw may namaligya na? Haman na imong mama. Kuan man yung gilantan. Aw gilantan imong mama. Imong papa? Dito nanguling. Aw nanguling imong papa. Noong sa man na imong tiil ngano nagburot-burot mo na? Noong sa man na imong tiil? Kuan man daan naman sa pagkabata. Aw daan na sa pagkabata. Kung saan man imong halin ana? Kuan kay palit og bugas. Aw ipalit og bugas ngano day? Walay bugas inyong balay? Wala. Ha? Walay bugas? Pero pila ra may halin ana sa isinta. Oh. Maigo din na sa pang palit og bugas. Sa kakilo yan ya. Malagwalay sudan. Basta nalang ni bugas. Ha, bahalag walay sudan basta na ay bugas. Oh. Nag-eskwela pa ka? Eskwela ka. Kung saan na may grade nimo? 7. Grade 7. Pila mo makabuk magsuon? Tulo. Tulo mo kabuk magsuon. Haman imo igsuon ron. Sa dito sa balay. Ha? Sa dito sa balay. Mga bata pa imong igsuon, gagmay pa. Kuan ka ng eskwela man to. Aw ni eskwela imong igsuon. Oh. Kinsa ikapila man ka? Ikaduha. Aw ikaduha ka. Oh. Ang magwang nimo nag-eskwela. Oh. Imong manghod, Eskwela ko. ang eskwela pod ikaw ngano mo nga eskwela ron? Ay, pa-absent man kung mama ka nagbaligya og silhi. Aw gipa-absent kasi ang mama kay para mabaligya og silig. Oh. Para makapalit mi og bugas. Kaya gilantan man si mama ya. Amo nang ikaw nag-deliver karon. Oh. Mayo no kay dili ka maulaw magbaligya og silig. Anad naman kuya. Aw anad na ka magbaligya og silig. Oh. Sige, ingunaan na lang. Pila na imong silhig? Tag 20. Tag 20. Paliton ko na be. Oh, Wala man kasi yung silyo anak ya. wala kay sinsilyuan ni. Wala. Imuha na lang ni. Ay, dako man na kaya. Ha? Dako Di ka mo dawat ani. Ganun di ka mo dawat. Bago ka man ta nagkaila. Sabi mo kung tagaan mo kwarta. O sige lang. Ay importante nga hinatag ko niya kinasing-kasing ha. O dawat o. Kay para makapalit kag bugas. Ya. Ya karon. O pangpalit nimo og kuan o. Sudan. Salamat ya. Kunya ipalit pud nimo og tambal siyang mama ha. O. Kunya karon layo-layo pa yung balay. Doon sa man ya. Adool ra yung balay nganon diri man ka na maligya nga wa man kay balay diri. Sa may balay sa unahan. Aw na ibalay sa unahan. Kay balay diri ara ang shortcut. Oh. Nimo. Kay dito Kay dagkay balay sa unahan. Oh. O sige ana lang uli na lang kaw. Kunya kana pagpalit kag sudan ha. Pagpalit kag sudan og kaning kuan bugas ha. Salamat ani ya. O sige. Adto sa kuya. Sige, amping-amping ha.